volgende persoon wat kom uitdeel. Mevrou Burger, sal jy ek begin dadelijk, dit is geen volgorde nie, en ek begin met die dokters, Leonie Slauer. Vestig, daar is 14 van hulle, en dan Marley Haman. Clarissa Coetzee. Chanel Problem. Annelie Lottenberg. Sunay Swanepoel. Jy sal sien, hulle sit nie om te klim maak. Simone Raubenhagen. 8. Gail de Tooy. Adriana Strydom. Junay Porteus. En die hare so mooi lyk vanaand Simone Schreiber. Shane Mulder. Hy daar 2 oor. En hulle is Kayla Schoeman en Kayla Louis. En lekker aan die blad.